Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Sasa Nord Kivu itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Na Kongo itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Ndio maana tunasema vita inaisha. Imboni TV. Turagusuje twizera ko aho uri hose umeze neza kandi twifuza n'ibihe byiza aho sorereye. Nge nitwa Ajabo Marashiri kumwe na Zeruba wiriwe neza waramutse. Komera Maraki. Tuje mu burasirazuba bwa Kongo rwose hari amakuru yandi meshi uyu munsi Martin Fayulu umuntu usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bahuye baganiriye iki bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi ihuriro rya AFC M23 ryasubije nyuma yuko rihawe gasopo n'umuryango wunze ubumwe wa Afrika bahawe gasopo. Ese niki bari kwihanangirizwa, niki babujijwe, ese babwiwe iki mu magambo yatangazwe, ese yo mu byukuri yasubije iki kuri aya magambo? Iyo ngeze bagiye kudufasha kumenya ngo nyuma yuko babwiwe yuko hari ibyo bagomba gukora niki basubije, reaction yabo yabaye iyihe Zeruba? Bon, ni byinshi anezera ko hari ibyo bari babwiwe na Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika binyuze mu muyobozi wayo ni Mamadou Ali Yusufu. Ibyo bintu byagarutsweho kenshi. Hanyuma wenda twibukiranyije icyo babujijwe ni ukutongera kugaba ibitero hariya Bangoka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka giherereye Kisangani mu mujyi uyu ni wa province ya Chopo. Babuzwa mu by'ukuri hongera bo bavuze ko ngo bagabye ibitero ku basivile kandi mu by'ukuri siko bimeze. Ibyo ngibyo barabibabuza kandi iyi Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika yemerera leta ya Kinshasa kuba igiye kuyifasha mu gukomeza kubungabunga ubusugire bw'igihugu. Yego. Hanyuma rero icyo abantu bamenya nuko noneho kera kabaye ntabwo bazuyaje bagize vuba kuko Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika yasohoye itangazo tariki 6 abandi nabo basubiza ku itariki 6 nubwo amasaha nyine haciyemo amasaha. Icyo rero M23 iri huriro Alliance Fleuve Congo batangiye bagaragaje impungenge mu by'ukuri zikomeye kuri iratangazo riharabika iyi Alliance Fleuve Congo M23 kuba harabika bavuze nuko mu by'ukuri ngo itangazo basohoye riri kwamagana ibikorwa byo gusenya drone zigamije kwica abaturage bari mu bice by'umwihariko bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23. ni ukuvuga ngo barangiza bagahindukira bakanita iyi M23 ngo ibyihebe nyine ngo ibitero bakora n'iby'ibyihebe tuza kubirebera hamwe. Hanyuma bakavuga bati aba bantu ntibaba bari kwirengagiza burundu ibitero leta ya Kinshasa yagiye igaba ku basivile. Uyu munsi bakagaba igitero ejo bakagaba ikindi gitero bakabigaba kandi ku baturage no ku birindiro byacu twebwe aho tuba turi bigakorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bubifashijwemo n'amadrone ariyo bakoresha nta zindi ntwaro bakoresha. Yego, icyo kirarenga. M23 na Alliance Fleuve Congo bibutsa ko mu gihe nibura cy'amezi hafi 2 yego cyane cyane kuva ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere ni ya 20 kuva kuri iyo tariki reka bariho tuvuga 2026 uyu mwaka hari abaturage bo mu bice bya Minembwe no mu misozi miremire ho plateau za Fizi bagiye bagirwaho ingaruka no kwiyongera ukabije kw'ibitero bya drone by'izi ndege zitagira abapiloti nyinshi zo mu bwoko bwa CH4 zagiye ziva ku ruhande rwa Kinshasa zikaza kwica abaturage. Yego, ni ukuvuga ngo ni drone babarira hagati y'8 na drone 12 zitwarwa n'abacanshuro zikoreshwa n'abacanshuro. None bagavuga ngo iyi komisiyo ni gati kiyirengagiza ko Kinshasa none biri gukoresha abacanshuro b'abanyamahanga mu kwica abaturage b'igihugu. Yego, baravuga bati urugero muri Minembwe
hagabwa ibitero by'indege zitagira abapilote. Yego. Twangiza hagabwa ibitero by'indege zitagira abapilote. Yego. Rwitsankuku hagabwa ibitero by'indege zitagira abapilote. Paul ya Karundu hagabweyo igitero. Ho Plateau za Masisi za Warikare batanze ingero nyinshi za Rucuru, Rubero, Mwenga na za Karehe. Baravuga bati ibi bitero byose ko byibasiraga abasivile, bakibasira ibikorwa remezo byabo birimo amavuriro, amashuri n'iki, bakica abagore n'abana. Kuki mutigeze muvuga icyo kintu? None mubonye dutangiye kunetraliza ibigira ingaruka ku basivile, murimo muratwita igihe. Babonye ikibazo aribwo kigeze aho gikomeye, byongera bahindura imvugo. Reka tubere ko tuvuga. Alliance Fleuve Congo 23 imenyesha iyi komisiyo ko igikorwa cyo gusenya izi drone cyari kigamije gusa intego za gisirikare, guhamya ibi bikoresho bya gisirikare. Yego, urumva niko bimeze, ni nako bivugwa ariko. Yego, ni ukuvuga ngo bari bagamije gusenya ububiko rw'intwaro kuko hano Bangoka bahagize military base, bakahagira ububiko bw'intwaro kandi ari ikibuga cy'indege za gisivile. Bavuga ko nta gikorwa cya gisivile bigeze bangiza, nta ndege ya gisivile bigeze bangiza. Yego, bagaragarije iyi komisiyo ko ibogama, ko kubogama kwayo bidashobora kugira icyo bifasha mu rugendo rwo gushakira amahoro aka karere. Ntacyo byageraho. Bari kuvuga ko bagomba kwita kuri iki gikorwa cyarokoye ubuzima bw'abanyekongo benshi, igikorwa cyo kurasa izi ndege zashyizwe ari izi ndege zitwarwa n'abacanshongo, nicyo gikorwa cyagomba gushyirwa imbere, ahubwo kikaba cyashimagizwa mu cyimbo cyo kugira ngo baze bavuge ngo ibitero ngo ni iby'iterabwoba, ngo ni iby'ibyihebe. Ati iyi ntambwe ni intambwe nziza twe twateye, intambwe itarateje akaga abasivile, ati ahubwo yari guteza akaga iyi komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ati kandi niba imiyoborere yanyu ari iyi ngiyi, bisa nk'aho ubutegetsi bwanyu nabwo bwaba nta kigenda. Avuga ati Mahamudu Ali Yusufu, niba ari uko nguko mushaka ko ibintu bigendamo, mwaba muri rwose ibi bintu byo kubogama binyuranyije n'inshingano yanyu, inshingano zanyu. Inshingano zanyu ni ukurinda abasivile. None twe twatwitse ibyari kwica abasivile. Yego. None iyo tuzireka bakazikoresha bagaba ibitero, abasivile bagakomeza. Mwebwe mwakadushime ntabwo inshingano zanyu mwari kuba muzigezeho. Alliance Fleuve Congo rero ikomeza yamagana byimaze iri tangazo. Karaga nta kintu kibereyemo. Nta kintu kibereyemo. Ihamagara ahubwo uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe gushyira imbere inzira zitabogamye, ishingiye n'ubundi ku nshingano yahawe zo kuba yarinda abaturage, ndetse igakomeza kureba icyakorwa kugira ngo mu burasirazuba bwa Kongo hazemo amahoro. Ibyo ngibyo barabitangaje. Twibutse ko abantu barabyumvise neza se. Barabyumvise ndakeka. Iyo ni election ya AFC. Oya nibyo ni election ya 23. Basubiza ku byo bari babwiye mu minsi itambutse, banengwa ku gitero bari bagabye ku kibuga cy'indege, bavuga ko iki gitero cy'iterabwoba kidakwiriye. Twikomereze ibi bintu rero n'ubundi byakorewe Igoma. Noneho ibyo abantu bari bamenyereye ngo Lawrence Kanyuka focal point communication nyine ushinzwe itumanaho, communication officer wa Alliance Fleuve Congo 23. Rekada ubu ni nuza ni Benjamin Mbonimpa wisore iri tangazo, n'umunyamabanga uhoraho n'ubundi mu buyobozi bukuru n'ubutegetsi bwa Alliance Fleuve Congo 23. Reka rero ndumva twakwigira ku muhuro wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri National Prayer Breakfast. Barahuye Martin Fayulu na Tshisekedi. Muhuro wabugamije iki? Nta nubwo ari we wenyine, kuko na Fayulu yari ari muri rirasengesho. Ariko amasesho ya politike nako rahuriro na politike ntabwo rikunze kubaho. Niba ari naho ntabwo bigaragara. Irihe huriro kuriya Martin Fayulu na Tshisekedi n'abandi batandukanye batavuga rumwe, cyangwa se muri politiki yabo
ni gake bahura. Rekera aho ngaho. Martin Fayulu na Tshisekedi bahura kenshi. Jewe nzi bigaragara gake. Jenzi muri ibibazo by'intambara je nakubwira yagiye Kinshasa amarayo hafi iminsi 3 ari kuganira na Tshisekedi. Martin Fayulu muri Amerika aganira kenshi na Tshisekedi ni kenshi ajya muri Amerika bakaganira. Ahubwo avuga ngo Martin Fayulu yanze kwihuza na Alliance Fleuve Congo mama 23 niwe munyapolitiki utavuga rumwe na leta ukomeza kuganira na Tshisekedi kandi mu ruhame. Buri uko bahuye baraganira. Iyo ngingo ntabwo turi buyumve kimwe. Kivuga ko ni wa muntu buri munsi ugaragaza ibikorwa bye n'amagambo ye ahabanye cyane y'ubutegetsi. Yego ntiyunze n'ihuriro ariko none ntavuga rumwe na Tshisekedi anamurenga mu ruhame yuko ibyo akora atari byo. Martin Fayulu ni kigeugeu. Martin Fayulu ni uruvu. Ni Martin Fayulu nkubwiza ukuri ko ahinduka bitewe n'aho none se we yibye amajwi. Niwe wibwa ko rero wari watsinze amatora. Niwe wari watsinze nkuko seni nkuko wari uyoboye seni. Iyi komisiyo y'amatora akanama ka ni komisiyo yigenga. Hariya yari yobowe na Colonel Nanga. Yatangaje ko Martin Fayulu ari wagomba gutsinda. Martin Fayulu ntajya ajya kure ya Tshisekedi. Ahubwo reka turebe guhura kwabo. Kuba kugamije iki? Habaye meki. Yego. Kugeza ubu Tshisekedi arasaba Martin Fayulu kuba ari we waba izingiro, kuba ari we wamubera umuhuza n'abanyapolitike b'abanyekongo batavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba coordinator waba akabahuza ba Moise Katumbi akabazana n'abandi bose. Gusa Tshisekedi we muri buganeza ko yatangaje ko adashaka ko muri abo banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi hazazamo abari mu ntambara, abihuje n'irahuriro, abari mu ntambara. Reka twibutse ikintu nyuma uko guhura kwa Martin Fayulu na Tshisekedi nibyo baganiriye cyane cyane. Tshisekedi amusaba kumuhuza n'abari banyapolitike. Hamaze iminsi ari inkundura ikomeye, haba abanyamadini haba abanyapolitike bavuga ngo Tshisekedi uri kugambanira igihugu cyacu. Baravuze batubyibuke cyane cyane abanyamadini baravuze bati niba uri kugurisha igihugu cyacu kakigambanira ukagurisha amabuye y'agaciro, kubera ko minsi itambutse yahaye igice, yahaye ubutaka ahantu ho gucukura amabuye ibirombe Amerika. Ati niba ugurisha igihugu cyacu kugira ngo ugundire ubutegetsi bwawe sigaho. Rero ibyo ngibyo niho benshi bavuye bati niba uri kugambana igihugu cyacu hanyuma ukagundira ubutegetsi ntibikwiye. Ntekereza ko yakuye ako kantu ko kugira ngo ashake uriya munyapolitiki ukomeye amuhuze n'abandi, none igikundiro bari kumutakariza icyo bagamije ni ugushakira hamwe mu by'ukuri avenir na stabilite y'umutekano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nicyo Martin Fayulu agomba kumufasha. Hanyuma ikindi nyine agomba kuba yamufasha gukomeza ni ukumufasha kumugabanyiriza igitutu kuri abo banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bandi bahari ya Kinshasa. Nukuvuga ngo bagiye gufata abanyapolitike b'i Kinshasa nk'uko Senko yari yabisabye. Iriya nama y'abasenyeri, iriya nama nkuru y'abasenyeri muri ba Kiliziya Gatolika ndetse n'abayobozi b'amadini yandi hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bari basabye ko habaho ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo, abanyapolitiki ukwabo. Nibyo rero Tshisekedi yamaze umwanya munini aganira na Martin Fayulu hariya i Washington DC muri amasengesho, kandi ko ibiganiro ngo ouverture y'ibi biganiro bihuza abanyapolitike bo muri Kongo igomba kuba vuba. Ibiganiro bigomba kuba mu gihe cya vuba. Urumva ikibazo ni ibiganiro, ikibazo ni kivamo. Oya, ariko none se kivamo nicyo cyabanza. Agomba kuba ibiganiro, ikivamo kikazarebwa nyuma. None se baravuze bati dukeneye ko abanyekongo twebwe ubwacu baganira tugakemura ikibazo. Ari ubwo baraganira se. Baraganira. Dutegereze turebe niba Martin Fayulu ashobora kugira uruhare wenda muri ouverture nese kumushyira muri guverinoma cyangwa y'abari muri classe politique bo muri Kongo. Inshingano zo ni ukumuhuza, kumushyira muri guverinoma ari kumusaba. Erega ikintu cyose kigira ibintu byose biba intermediaire. Ibintu byose biba intermediaire. Umuhuza yo ntuzazanye nyine yo guhuza abantu muri ubwo. Martin Fayulu ashobora kuba cano
y'aba banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, akagerageza kumvisha. None se naganira Martin Fayulu aganira na ex-president Joseph Kabila, baraganira. Martin Fayulu aganira na ba Moise Nyarugabo, Martin Fayulu aganira na ba Moise Katumbi, Martin Fayulu aganira na benshi. Niyo mpamvu ashaka kumuhitamo. Kandi Martin Fayulu abanyekongo bamwemera kubi, ureke Moise Katumbi cyakwe bavuga bati uyu ni umunyamahanga. Martin Fayulu muri Kongo ari afite ijambo rikomeye cyane. Niyo mpamvu Tshisekedi nawe nk'umuntu yibye amajwi mu gihe cy'amatora amwiyambaza, aca bugufi cyane, n'umugabo uca bugufi cyane, amwiyambaza ati mon frère ushobora kuba wamfasha rwose tukagerageza kwegerana nk'abanyekongo nk'uko bisabwa, tugakemura ikibazo ngayo ngo. None se ubu ngubu ibihugu bitandukanye byagerageje kujyamo ntibikunde, reka mbariko mvuga, ntibigende neza, ntibitanga umusaruro wifuzwaga na benshi. Tugira icyizere cy'uko Martin Fayulu bazabikora, ibintu ni boro ukasha imbaraga zikomeye za politiki, ibintu ni boro ntibyakunda. None se ikintu ushobora kuvuga ko cyatinze, ariko ntabwo wavuga ko cyafeirinze. Delay and fail ni ibintu bitandukanye. Bishobora gutinda bikazabyara umusaruro, bishobora gutinda bikazafeiringa. Ibintu ni bibiri, hagomba kuvamo ibyo ngibyo. Ntabwo ibiganiro bibera i Doha n'ibibera Washington DC dushobora guhita tuvuga ngo biri fail, biri fail. Kandi ari processes, ni processes, ntabwo bihita bikemuka. Ahubwo gira umva ko ariho bari kubanza, ahantu bari kubanza. Kandi keretse niba udakurikirana ibiganiro ndabikurikira cyane. None se ntabwo uzi neza ko basaba abanyapolitike b'imbere mu gihugu kuba baganira nabo ubwabo? Ibyo bintu ntibisabwa. None se ujye mu bibango biraferi. Ngo numva ro hari kubanza ni yihe? Nuko urabizi ko byatangiriye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, haje Kenya nk'umuhuza, ntibyakunda, haza ibindi bihugu ntibyakunda, haza n'ibindi bihugu bitandukanye, bambukiye imipaka hirya no hino. None bagarutse mu gihugu imbere kwishakamo igisubizo. Iyo hahera mbere ko baganiriye, hari ingingo nyinshi bagomba kuganira. Ese utegereza ko ubwabo imbere ko gufungura zino mfungwa 700 Alliance Fleuve Congo ishinja Tshisekedi gufunga, bishobora kuba kubera gatuza wenda k'amahanga. Abanyapolitike bashobora kuganira na Tshisekedi bakamusaba, bakanamwumvisha ko icyo kintu gikenewe cyane. Kandi nibo bonyine, nese sibo bazi ikibazo ubundi. Yego, barabizi. Nese utekereza ko Trump cyangwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, uyu Emir wa Qatar, azi iki kibazo kurusha abanyekongo? Niyo mpamvu bene cyo rero bagomba guhabwa umwanya, hagafungurwa ibiganiro by'abanyapolitike kugira ngo bongere kwibukiranya uhereye za Bunagana ibyo wari wumvikanye n'iri huriro, ibyo wari wumvikanye na mama 23 ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, bitashyizwe mu bikorwa. Nubona ko ariyo deruroma, nubona ko ariyo mbarutso. Ese biramutse bikemutse koko bishobora gutanga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo? Tshisekedi nabona ari byo bazaganira nyine ikintu ewana bafate umwanzuro wanyuma. Hanyuma wenda ntabwo nkuce mu buryo uvuga, ariko ndashaka yuko ndatuza gusoza ko ikintu kibazo kinsubije. Tshisekedi yakunze gushinjwa n'amahanga n'abandi benshi yuko hari ibyo yirengagiza, kuko bose baganiriye n'ahandi icyatumye birengagiza amahanga bizi cyane, cyangwa abanyekongo nibo babizi. Dushaka tunagendera ku ngero z'umunyapolitiki hano mu gihugu cy'u Rwanda. Neza yabigurutseho Dr. Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire. Bakunda kuvuga ko abenshi mu by'ukuri hari ashyira imbere abarwanyi ba FDLR, bajenoside bakoze jenoside mu Rwanda, akabavanga n'igisirikare cye. Bikanatekerezwa ko kuba adashaka gutandukanya FARDC na FDLR ari ryo pfundo rikomeye ry'ikibazo, mu gihe yatandukanya ako kantu konyine ngo ikibazo kitakirangira mu buryo bworoshye. Agashinjwa kandi ko ibyo yumvikanye na FC 23 ahita abisiga ku ntebe yari yicayeho, mu gihe ari mu nama arabyemera, yaguka ku ntebe y'ibiganiro, yatera ntambwe ebyiri agahita ahindura imvugo. Njyewe ikindi nshaka kubaza ni ibintu yirengagiza ahandi hose baganiriye, yemwe bakanasinya amasezerano. Ubu none yiteguye imyumvire, akitegura gukora ibyo atakoze. Ayo masezerano ntabwo ari hagati ya Tshisekedi na Alliance Fleuve Congo 23. Ikibazo cya FDLR kiri hagati ya Tshisekedi n'u Rwanda, sibyo? Yego. Abo nibo bafite ayo masezerano. Ariko hari ipfundo ry'ikibazo
nta na rimwe Alliance Fleuve Congo ma 23 bararevandika kuri Tshisekedi ko FDLR ari cyo kibazo. Harimo ikibazo gikomeye. Buretse wigeze ubona bagaragaza icyo kibazo. Iki kibazo kigaragazwa n'u Rwanda, sibyo? Kandi kigomba gukemuka. Ejo bundi wasomye itangazo rya FDLR baravuze ngo mu byo duhuriyeho n'u Rwanda tunafatanya kwaguhanahana imbwa gucunga umutekano w'abaturage. Hajemo u Rwanda na kina Alliance Fleuve Congo 23. None se ako kantu bagashyizemo ko FDLR kubera ko ubwo umutekano w'Abanyarwanda ikanagize ituze ry'abaturage hano iwacu. Niyo mpamvu reka manze nibutsa abantu ibyo Alliance Fleuve Congo 23 irevandika. Sibyo? Ikintu cya mbere ni ukuba bafite abantu bafunze Tshisekedi agomba gufungura. Icyo kintu kitabaye nta n'ikindi gishoboka. Yego. Ikintu cya kabiri ni uko hahabwa uburenganzira umunyekongo wese akitwa umunyekongo, akarika gutotezwa no kurobanura ngo aba ni Abatutsi n'Abanyarwanda, bavuga Ikinyarwanda n'Abanyarwanda, Abakongomani bose bagahabwa uburenganzira ku butaka bwabo. Impunzi z'Abanyekongo ziri mu bihugu bitandukanye zikagira gute zigahabwa uburenganzira bwo gusubira mu gihugu iwabo. Sibyo? Hanyuma ikindi yego ni ukuba ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. Yego. Abo basirikare bagomba guhabwa umwanya mu gisirikare cy'igihugu nubwo bahakanye ko bagomba kwitwa FARDC ngo cyakwitwa ARC. Hanyuma kandi bagasaba ko nta musirikare wo ku ruhande rwa ARC uzajya kurinda umutekano muri izo za Equateur no muri Kasai n'ahandi, ko bazakomeza gucunga umutekano wo mu burasirazuba bwa Congo na Grand Nord nyirizina ngo na Ituri yazamo. Yego. Kuko ngo batizeye ko abo muri Kasai bashobora kuza muri icyo gice bagaha umudendezo abo baturage. Ibyo Tshisekedi we nawe atemera. Hanyuma ikindi bamusabye, sibyo? Hari ukuba mu by'ukuri koko iyi FDLR ARC yahabwa uburenganzira bwo kurandura FDLR. Ihabwa uburenganzira. Yego, ndabyumva. Ihabwa uburenganzira bwo kurandura FDLR. Yego. Ngayo nguko nibyo ngibyo. Ntabwo mu by'ukuri FDLR iza kwisonga mu bibazo, ahubwo ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye hagati y'u Rwanda na Congo. Reka mbikubwire, nubwo bose baganira uyu mutwe ugihari biragoye ko ikibazo kiri ku butaka bwa hariya cyarangira. Niyo mpamvu ari ikibazo reka, kuko u Rwanda rubwirwa ngo mukure ubwirinzi ku mupaka, bati mu gihe FDLR kiri hariya muramenye. Icyo si ikibazo n'u Rwanda rugira gute rubivuga. Kandi uzirikane ko u Rwanda n'iki gihugu hari ibintu bitumvikanaho bitewe n'ako kantu. None se ubwo niba harimo ikibazo kitari gukemuka, uri kurebera kwindi angere, reba muri angere zose. Abantu tugomba gutandukanya revendication z'u Rwanda, revendication za Alliance Fleuve Congo 23, revendication za leta ya Kinshasa. Ariko byose bigamijwe no gukemura ikibazo. Hari ibyo bagenda bahurira ariko buri bose bafite ibyo basaba abandi. Ndumva twasoreza ngaho. Anyways, nuko reka ngushimire Zerba. Nari ndagushimiye cyane. Mwakozwe natwe, Imana ibarinde. Biganiro byose byo nakagaruka. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.